Biden kujya muri Ukraine iyi ntambara niwe wayishoje niwe wumvikanye afite amasezerano na Dr. kuba yaragiye Kiev azi ko hashobora kugabwa igitero igihe icyo ari cyo cyose byo nubundi barabiga byahari n'abasirikare bajyanye na 200 barapfuye barabwira Putin ngo nahagarike intambara gusa ibyo bintu ubwira umuntu guhagarika intambara niba yahagarike nabo baravuga ibyo bemeye guha Ukraine amashayi n'amabrendi n'indege noneho babwiye ubusani bukuringa mu gihugu iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye reka twizere ko muri amahoro turi kumwe na Dr. Rusa. Dr. namwe muri amahoro nsaba turi ku itariki 24 umwaka uruzuye ibikorwa by'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya bitangiye tariki ya 24 rero abantu bikangaga ko Uburusiya buzagaba igitero simusiga muri Ukraine biraza kuba simbiza kubera iki bikangaga kubera ko umwaka uraba wuzuye muri gituma babyikangaga gutyo kuko umwaka uruzuye mu ntambara ya anniversaire bakora intambara barwana bagira ama strategy yabo haraho nigeze kumva bavuga ngo barabivuze ariko ibyo ni byintu bakubeshya ntabwo umuntu avuga nta muntu kurwana wa verities abantu ngo uyu munsi nzakora iki niki abivuze nawe ntukabyemere ntabwo bari byo mu gihe rero uyu mwaka wuzuye Dr. nabonye Roni yatoye umwanzuro usaba Uburusiya guhagarika intambara muri Ukraine. Roni se ariko se iyo Roni wa mugani wa Dogo navuga ati so marché Roni ati Roni c'était marché américain bahaga iyo ntambara bayidahari se oni Ega uni sindi gituma mutabona ko ntawe nibaho ari Amerika iyo onishaka ko ntambara itabaho ntibarabayeho iyo Amerika ishaka ko ntambara itabaho ntabwo barabayeho yabayeho kubera Amerika nawe ni mu bitandukanye gute sinzi ukuntu umwami bitandukanye urebe ko bayihagarika gute barabwira Putin ngo nahagarike intambara gusa ibyo bintu ubwira umuntu guhagarika intambara niba yahagarike nabo none se ziriya birwanisho n'amafaranga ni kwiteza bwira Amerika ngo ihagarike gutanga ibyo ngibyo ni discours politique nibize kubatesha umwanya baranasaba Uburusiya kuvana ingabo muri kiriya gihugu ariko si ibyo bintu koko bari ko ari abantu babwira abantu bakagira ngo barabwira abana barasaba Abarusiya kuvana ingabo mu gihugu mu byumva gute ibyo bintu baratora baravuga ibyo bemeye guha Ukraine amashayi n'amabrendi n'indege noneho babwiye ubusani bukuringa mu gihugu noneho Ukraine ikurikira Uburusiya ikurikira Abarusiya n'izo ndege n'izo brendi zaba zije gukora iki niba bavuye mu gihugu zaba zije gukora iki sinzi ibyo bintu biragoye kumva pe simbyumva uyu mwanzuro rero ngo ntabwo uhatira Uburusiya kubahiriza byanze bikunze ariko ngo ni umwe mu myanzuro igamije kugaragaza aho isi ihagaze kuri iyi ntambara yujuje umwaka itangiye ntabwo ari aho isi ihagaze naho Amerika ihagaze ibintu byose biba bigize mondial ibintu byose Amerika n'Uburayi babyita mondial ni intambara barayita mondial n'ingi bazayita mondial uzabyumva bivuga bazavuga ko ari mondial ishobora kuba mondial nka gere forward
ariko intambara zose urabona niragera idusita intambara yamaze imyaka 7 yari mondial niriya yo muri 14 bayita mondial niyo muri 15 bayita mondial ubu niyo bazayita mondial bayakane aho isi yose ihagaze oni bagize isi yose none se so umuryango nyine uhurije hamwe ibihugu byo ku isi yose ntabwo ari byo ku isi yose ntabwo ibihugu byose biri muri oni uretse bimwe na bimwe ariko byinshi bavuga ibihugu 190 na biriya ni byagiyemo birimo bitarimo na Afrika ntabwo iri muri oni shatse yanavamo gute se kandi Mali yatoye amagana uwo mwanzuro na Eritrea bamaganye uwo mwanzuro oya kwamagana se ni padi kurimo sibyo Mali birumvikana ntabwo ari gutura uwo mwanzuro na Eritrea nuko abundi Afrika yose yari kwiye kubivamo ikabibarekera n'ibyabo Dr. ibihugu 7 ngo nibyo byatoye byamagana uwo mwanzuro harimo Burusiya, Belarus, Syria, Korea ya Ruguru, Eritrea, Nicaragua na Mali. Ibi bihugu nibyo twavuga ko bishyigikiye Burusiya cyangwa hari n'ibindi bibushyigikira ariko bikaba bita Roya urasanga harimo n'ibyifashe c'est tout à fait normal harimo n'ibipfa gutora ari kugira ngo bibone imfashanyo ariko ibihugu byinshi birabona ibyinshi nyuma y'intambara nta utazi iyo ntambara icyo ikigamije ni domination nta kindi intambara igamije gusenya Uburusiya gusa ntibigutangaze batangiye gusa n'ababigendesha buke buke ubu kote Amerika abesha abanyamerika aravuga ati umwanzi wacu kuri n'ushine gusumba Uburusiya bati abarusiya umwe n'abanyaburayi n'abaeuropéen ati umwanzi wacu kuri n'ishine niwe tugomba gushyiraho imbaraga gusumba Uburusiya kubera iki kubera ntibahuye muri culture kandi kuri economy barabona ko babarembeje babarya isataburenge banabarusha ahubwo kuko economy ya Chine ntiwagerana ni Amerika ntawe ihuriye ya Chine hejuru cyane gusumba Amerika economy yayo ni iyihe kore economy de guerre ni complexe militaro industriel nta handi kura amafaranga ni mu ntambara gusa donc ni economy itari itagarantisa igihe kinini nibyo birateye ubwoba rero ibyo bintu kare ibiri ibi bihugu byatoye byamagana uyu mwanzuro bihuriye cyane n'Uburusiya tugiye igihugu kimwe ku kindi nka Belarus Belarus birumvikana Amerika igiye gukunda Belarus n'umunsi n'umwe kuva kera ntayibendasaga n'umunsi n'umwe erega na Ukraine igiye kubura ikunzwe kubera impamvu ntabwo abanyamerika bizo kunda Ukraine bakuze Ukraine babaceho gusa bagere ku Burusiya Pologne ninde utazi ko Pologne itigeze kundwa n'umunsi n'umwe uretse ko Pologne kwangana n'Uburusiya ni normal ni syndrome abapolone banza barusiya cyangwa bakanga badage ntibizagutangaze pacte germano-soviétique c'est une réalité Ubudage n'Uburusiya bagabanye Pologne hanyuma abanyamerika gukunda aba-Ukrainiens nuko bashaka baco basenya Uburusiya ni nkuko kuri Nixon Amerika yegereje Chine igihe cya Mao baberetse ko babishuti babinyinga bakundana ari ukugira ngo batandukanye Chine n'Uburusiya gusa nta kindi donc nta riya ni ibintu strategique ni ibintu byose bijyanye n'intambara zabo nta kindi Belarus se Amerika yangira iki ni police yayikundira iki sawo yayikundira iki ikundana n'Uburusiya umuntu wese ukundana n'Uburusiya Amerika ntimukunda reka tujye nko kuri Syria
Syria nayo iri mu bihugu byamaganye uyu mwaka. ariko Syria yuke ko Amerika yashatse kuyisenya kuva kera ibyo byongera ngo urabyibuka bashatse no kugira ngo OTAN ijye gutera Syria Ubushinwa n'Uburusiya no poje veto Amerika yakuzwe ishuye uriya mu perezida veho intambara yabaye muri Syria ntuyibuka se iyo yataho Uburusiya abakiriho ntabwo abakiri bataba Uburusiya Korea ya ruguru yo sinakirirwa aba byose ntibakwiriye kubaza Eritrea ibuka yuko na Ethiopia ari bamwe nibuka ko muri Tigre Eritrea yafashije Ethiopia cyane none se ko Tigre yari yande Tigre ya Amerika bashaka gusenya Ethiopia ubwo se Tigre na Ethiopia yakwishimira ko basenya Ethiopia yabisigaye hehe Eritrea bisigaye hehe ntabwo yakwishimira ko basenya Ethiopia izikora Amerika ashaka gusenya Ethiopia nari amasezerano bakubwira ngo ni Africaine yafashije barakubeshya bari abantu bari batsinzwe Amerika ibona ko bagiye kushiraho burundu ibasaba kwemera basinye bahagarika intambara kuko byari bigoye kugira ngo bari abantu batsinde Ethiopia Eritrea yarabarwanije cyane kandi abasirikare ba Eritrea barakomeye Eritrea barwanije cyane ifasha Ethiopia hanyuma n'Uburusiya bwarafashije na Turkey na Chine gusa Eritrea bazi nabo nizere ko Ethiopia nawe yifashe bitamaganye munsi sindareba neza Nicaragua nayo ni Nicaragua ni igihugu cyo muri Amerika Latine noze Amerika amereye nabi cyane igihora ikiyo ni strategique nacyo ni nka kuriya kwa Venezuela ni ibihugu Amerika amereye nabi bitprotejwe n'Uburusiya nka kuriya kwa Cuba ni ibihugu amaprivilege geopolitique Mali nayo byari byo byose Mali byo urabyumva mu bihugu byifashe harimo Ubushinwa n'Ubuhinde kuki Ubushinwa n'Ubuhinde byifashe kandi abantu bamwe babona biri proris muri iki kibazo cya Ukraine kwifata se nega kwifata n'ubundi uri pro singomwe gukundana kwifata n'ubundi umuntu yifashe burya ntumenye icyo yakoze ntabwo ari pour iyo yifashe ashobora kuba pour nta na rimwe yifate ngo hanyuma be contre uri contre ari determinari ariko yifashe abayifashe nyine ntabwo yava ku Burusiya n'ubundi kandi Chine ntishobora kuva ku Burusiya ibyo ngibyo birazwi urabona iyi ntambara iri buze guhagarikwa no kuba inteko rusange ya Loni ivuga ko bagomba guhagarika kurasa ibyo ntibishoboka ibyo ntabwo byahagarika intambara hari ugeze ubibona se basi hari ugeze umvuga oni itanga ordre ikintu kikaba none se kubera iki intervene adasoka ntibishobora guhagarika intambara barazihagaritse zose ntabwo intambara bibayeho yonyine Dr. nko muri uyu mwaka iyi ntambara imaze umuntu yavuga ko impamvu ikomeye ituma itarangira ari iyihe iyo ntambara yasimbo n'igitwa ngo ntirangira umwaka ni igiki ku ntambara ariko ibyo byose utwaye benshi uyu mwaka utwaye benshi ndavuga abahaguye ni benshi abasivile abahise mu mwaka umwe ubwo yaba ari ubuzima bw'umuntu umwe se nta gaciro bufite ku buryo bwakabaye butikira bwagira agaciro ubuzima bufite agaciro nyabaki ubwo buzima iyo abantu bose babona ko bufite agaciro ntabwo nta ntambara zibaho bufite agaciro hanyuma mwohereza ibirwanisho bingana kuriya umwaka si munini ku ntambara ibyo ni bisanzwe ku ntambara y'ibihugu nka biriya cyane cyane none se iziri iwacu ko mutavuga ngo zimaze imyaka ingahe iziri iwacu kizi iwacu mwumva ntacyo zitwaye Al-Shabaab imaze imyaka ingahe muri Somali Boko Haram imaze imyaka ingahe muri Nigeria no muri Chad no muri Cameroon muri Sahel abamari n'aba Burkina Faso n'aba Nigeria bamaze imyaka ingahe bapfa ntirenga 8
ariko mwumva igikuba cyacitse abakirene bapfuye abarusiya bapfuye twabuze ingano twabuze n'amavuta urabona ari iyo mpamvu si tuma ikomeza basi kuba prolonge none ntabwo iri prolonge na gatoya iyi ntambara ntabwo iri prolonge umwaka umwe n'ubusa ku ntambara rwose ku ntambara y'ibihugu nka biriya Putin ari kwarwana n'ibihugu bingahe ubu ni nayo gitangira offensive réelle kandi ni operation spéciale nta nubwo ari intambara ntabwo Putin yigeze deklara intambara kuri Ukraine ni operation spéciale kubera hari abantu agomba guproteger muri Ukraine agomba guproteger Ukraine hageze aho Ukraine bica bene babo kugira ngo abafite tendance abumva ko Putin abaproteger bavemo mu civile bapfuye muri Ukraine ntabwo bishwe n'abarusiya gusa ahubwo Ukraine bishe benshi ku busumba kuko babishe kuva muri 2014 ibyo ngese murabizi kuva muri 2014 intambara yo bica abasivile abarusofone nicyo gituma Putin yayise opération spéciale il n'a jamais déclaré la guerre rero kuvuga ngo iramara umwaka ntabwo ari munini na gatoya reka tugikomeza kuri iyi ntambara tugaruka ku rugendo rwa Perezida Biden ejo bundi yagiriye muri Ukraine rwari uruzinduko rusa nkaho nta rundi ngo rwigeze rubaho nkarwo kuri Perezida wa Amerika uruzinduko rusobanuye iki Dr. n'uburyo rwakozwemo hariya hari particularité Biden yari afite amarelation na Ukraine kuva kera atarabona perezida akiri vice perezida ubuke ku umuhungu we yari muri Ukraine mu bintu bya petrole mu bintu byo gukora amalaboratoire y'ibyorezo ibintu nk'ibyo byinshi Biden afite amarelation spéciale na Ukraine bitandukanye no kuba ari perezida wa Amerika yabaye perezida wa Amerika mbere yasanzwe asa naho ari umukireniye murabyibuka igihe cya Trump niwe kiyadenonse ibyo bakoraga umuhungu wa Biden na se muri Ukraine sinzi ko mubyibuka igihe Trump yamamazaga hari ibintu niwe wadenosheje ibintu uriya muhungu wa Biden yakoraga muri Ukraine ibyo by'amalaboratoire noneho rero iyi ntambara nyine Ukraine Perezida Biden kujya muri Ukraine iyi ntambara niwe wayishoje niwe wumvikanye afite amasezerano na Zelensky kuko bumvikanye batirika to provoke Putin agutere amusezeranya ko azamuproteja ni urugendo diplomatique ni nkaho asura ibikorwa by'uko yabitangiye ni ibintu bisanzwe kuri Biden kubona rero ari urugendo dasanzwe ku bandi ba perezida nuko izindi ntambara zabaga zumvikanyweho cyane na za prepawe n'igihugu cyose muri rusange kandi akaba ata specialité iri kuri ibyo nka buriya gutera Iraq par exemple nta particularité yari iriho ntabwo wumvikanye nta nubwo ari Amerika gusa kiriya gihe Saddam yitwaga ko abangamiye Occident yose ku buryo ntabwo byari ngombwa ko Bush cyane Bush ajya muri Iraq nta nubwo intambara yatindaga kuriya muri Iraq byamara ukwezi gusa habaga ari coalition igiye iri très fort igihugu bakakekaraza mu kwezi kumwe naho rero hariya kuba bagiye kurwana n'igihugu nk'Uburusiya iri fare kubanza kubitekereza cyane kubarwa n'igihugu batarusha imbaraga na Rick Singer arababwiye ati mwakoze rero ntabwo twari kurwana n'Uburusiya barwa n'igihugu batarusha imbaraga buriya mu perezida wa Ukraine baramushutse gusa
buro igihe washutse umuntu rero ugomba kumuguma hafi hariya no kuguma hafi ya Zelensky nta kindi Dr. Kuba yaragiye Kiev azi ko hashobora kugabwa igitero igihe icyo ari cyo cyose byo n'ubundi barabiga byahari n'abasirikare bajyanye na 200 barapfuye ibyo ni ibintu bisanzwe yajyanye nabo yajyanye abasirikare 500 sinzi ko bajyanye cyane se bahura ariko nabi n'abawutani bo kumuprotesha 200 baricwa naba utani cyangwa n'abawutani nta riske buraya cyangwa abayafashe riske avuga ati ko bamwica se bamwicira iki ntabwo bamwicira iki nta kamaro kumwica ntacyo byabimaze wabatekereje umwica se ngo witwara ni igiki suriya apfuye ushobora no kudateganya kumwica nta nubwo ari ngombwa warasa ahantu wenda nta nubwo ari ngombwa rwose umwicira iki se by the way uriya umuntu nkuri yapfuye umuperezida wundi arabura mu minota 10 gusa ni umuperezida aba yabonetse izi ngendo so zirasanzwe zimeze nka gutya kwa perezida wa Amerika oya ça dépend des circonstances nabwiye ko intambara zose nabwo ziza muri circonstances zisa intambara zose ziba zifite objectifs zitandukanye biratandukanye iriya ya Biden intambara ya Iraq kwari kugira ngo ametiri bagumane iriya petrol ya Kuwait gusenya Iraq bagumane iriya petrol byari bihagije ariko intambara ya y'Uburusiya ni nkaho objectif yararase objectif ya Amerika yararase objectif y'Uburusiya bayigezeho sinzi ko ubyumva ubu bayigezeho kwari gufata Donbass kugera kuri Mer Noire gufata Mer d'Azov gufata biriya byambu byose gufata uriya intambara isa n'iyarangiriye Mariupol gufata Mariupol c'était stratégique na Crimée stratégique en fait Putin asa n'uwagize kuri objectif nuko gusaba dashagwa ni naho bambwira ngo hagarike yahagarika bahagaze bonyine nawe yahagarara Kiev nta kineye Kiev na kure ya Moscow nta kineye ariko n'ubu afite agisi kuri Mer Chaude hari ikibazo bashaka kujya kuri Mediterane bamwe ngo hagarike yahagarika bahagaze bonyine nibo batabishaka bashatse guhagarara yahagarika ikiri ngombwa kigezeho gusa Crimée ntashobora kwibasubiza ibyo mu byibagirwe na biriya bihugu byashatse ibindi byamugiyeho ntashobora kubasubiza na Donbass ntashobora kwibasubiza none se Dr. ubwo azakomeza abanyate n'ubutegetsi bwa Kiev azajya undi mu president bizagenda biti niba objectif ze yarazigezeho Putin hazakurikiraho iki oya ntabwo irahagarara intambara sibyo kuvuga ngo objectif yayigezeho ariko ntibahagaritse intambara n'ubu baracyamuha amablende baracyamuha n'indi niya stratégie y'Abanyamerika rigere sans fin intambara yo kunaniza intambara d'usure nibyo barimo izahagarara nyine ko ngo ari offensif ishobora kuba kwa kundi abarusiya muri stratégie zabo zira force spéciale zizana nyuma ubu nizo bazanyije ubu mu minsi ishize bashobora guhindura ubutegetsi mu minsi mike n'ibintu bishobora kurangira vuba bwa Ukraine bashobora guhindura ubutegetsi kandi ubu noneho na OTAN bumvise ibibazo birimo na Amerika bumvise ibibazo bihari no kuvuga urivuga ngo bahagarike intambara no kugira ngo bakamere Abanyamerika bari mu muhanda uni ibyo yavuze ari kugira ngo bakamere Abanyamerika bari mu muhanda ntugire ngo ni ikindi wumvise na Macron discours yasomye yavuga ati turaha ibirwanisho Ukraine byose Uburusiya bukabitwika kandi ari amafaranga yagombye gutunga abaturage bacu nabo nuko bahagaritse naho ariko muri France naho hari manifestation naho urayizi
ibyo byose rero nibyo bituma bavuga ibyo bari ko baravuga uyu munsi, nibyo bituma iya nama ya ONU yateranye uyu munsi. Ntugire ngo ni ikindi, intambara imaze umwaka, ntabwo bari kuvuga ngo umwaka ni muremure, none se n'umwaka ni muremure ko icyo batabikoze kare ibyo ngibyo, ni wowe uvuga ngo ni muremure, bo barabona ko atari muremure. Uyu mwaka bawufashe nk'umunsi umwe intambara itangiye. Donc ni ukubera babona intambara aho igeze, noneho ubu baravuga ngo Uburusiya ntibuzatsinda kandi na Ukraine ntizatsinda. Icyo twifuza ni uko haba ni vainqueur ni vaincu. Yego. Nawe umbwira icyo bishaka se kuvuga ibyo ngibyo. Kuvuga ni vainqueur ni vaincu n'ubu icyo bivuga nuko bavuga ati nibahagarike. Nta utsinze nta utsinze. Yego. Kandi ibyo ntibishoboka. Ibyo byorohera cyane uri menacé ubona na mbere atazatsinda. Ariko wowe uri muri position de force, ibyo ngibyo ugomba kugera kuri objectif zawe. Uko bene iyo ntambara hagaze gutyo, c'est même pas sûr ko ihagaze. Ibishobora kongera. Yes. Dr. Tukira aha rero muri Ukraine n'Uburusiya, ejo bundi twabonye Uburusiya bwikura mu masezerano ya START. Yo START. Ayo ni masezerano cy'ubundi kubikuramo byabaye ikibazo. Ahubwo Putin yabiri umwana mwiza waravuye mu kera. Ni masezerano ki? START ya mbere yatangiye muri 1991, mu 1991. Urumva uwo mwaka urawibuka? Umwaka wa Guerre Froide. Guerre Froide yarirangiye, Amerika itsinze Guerre Froide. Icyo gihe hategeka Gorbachev. Aya masezerano yari domination kwari kugira ngo kandi yabaye execute muri 1991. Bavuga ati amatete nucléaire amaogive abe munsi y'ibihumbi 30. Ntarenge ibihumbi 30. Ubwo bishatse kuvuga iki? Amaogive muri sense yoroshye udukurikiye kuba yaje. Sinzi ukuntu ayivuga mu Kinyarwanda. Urabona hari porte domicile ama misile abafite atwara amaogive. Amaogive sinavuga ngo ameze gute. Sinagishanya gute. Ndabuze uko nyikubwira. Ni kantu gasongoye ko kwicumu. Aha. Urabona iyi misile ifite utwo ushobora gushyiramo amaogive n'utuntu dusongoye tumeze sinabona ukuntu nkakubwira. Kadufate nk'umwambi w'ikibiriti. Yego, ariko kaba ari kanini gatoya. Noneho tuwushyire mu kantu kakobo tuwucometse. Niko iza kurekura rero. Ariko kaba bafite plus de 15 megatonnes. Urumva? Kaba gafite plus de 15 megatonnes. Kaba bafite amatoni igihumbi arenga 15. Kangana buri karashobora guturika kagatwika umujyi wose. Ndavuga imijyi y'Uburayi minini. Kamwe konyine karashobora gutwika umujyi wose. Kamwe konyine. Ntukageranye nturijyanye n'iriya bombe bataye na Kasaki. Kaba kayirenze nk'inshuro 100. Icyo gihe rero nako kaba ari nucléaire. Nucléaire bien sûr. Ogive nucléaire. Nucléaire. Donc muri situation de départ nuko bari bumvikanye mu 1991. Icyo gihe bavuga ko ibyo bintu échéance yabyo ari kugera muri 2001. Ubwo bavugaga iki ko nyuma 2001 bazasubira bakareba ko noneho bazigabanya cyane. Donc amasezerano rero baganaga no kugabanya amatete nucléaire. Icurwa ry'intwaro kirimbuzi cyangwa ikwirakwira ubwiyongere ntibayongere. Noneho muri 1993 nyuma y'imyaka 2 barasubira bagira START 2. START 2 no bavuga ati noneho twavuze munsi y'ibihumbi 30. Noneho bagiye munsi y'ibihumbi 6. Hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8. Numva ko bazigabanije cyane. Kuzigabanya bivuze iki? Bivuze ko bazigabanyaga bazitwika bazisenya bagira bati oya ntibakora izindi.
target yari gukora zingahe ku mwaka bavuze ntibarenze 6,000 cyangwa 8 ku mwaka muri 96 wumvikanye ubwa mbere ntabwo ko bizari 70 batagomba kurenza 30 wazikora nturenze 30 noneho ntibazarenze 8,000 hagati ya 6 n'8 ariko ubwo tugeze muri 93 yego nayo chance ikaba ari 2000 nyuma y'imyaka 7 hanyuma stade 2 stade 3 aho yari prévu ntiyabaye stade 3 ntiyabaye yagomba guhera mu 1930 oya ubundi bajyaga begeranya nyuma y'imyaka 2 buriya kuba nko mu 1995 ngira ngo ntiyabaye ntibavuze impamvu kandi iyo yari kujya nko kugambira bavuze 6,000 iyo byari prévu ko bibe 3,000 kandi icyo gihe muri iyo myaka icyo gihe ngira ngo yari Clinton icyo gihe ngira ngo perezida sinibuka hanyuma haba ikindi bise soti basa n'abahinduye stade cyo muri 2002 ariko nicyo cyarabaye muri 2002 bashyize kuri nkaho iyo yari kuba 90 muri 93 yabaye muri 2002 n'ubumvikanye ko zitarenga 2,000 zitarenga 3,000 na 3,500 iyi rero yeje ubundi muri 2010 niyo bise new start donc niko ndashaka kubwira ko aya mastati yaba ari ibintu babeshya abantu iyo bise new start ko batagomba kurenza ogive 1,700 hagati y'1,700 na 2,200 yabaye ratifiye yabaye sinye muri 2020 nawe reba ibaye mu 2010 ibaye ratifiye nyuma y'imyaka 10 ibyo ni ibintu batubeshya twibwira ayo masezerano agiyeho agasinywa nyuma y'10 nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka 10 bijya bisobanura gute ubwo se Uburusiya bayavuyemo urabugaye iki ese ko byateye impungenge ko yavamo nabonye Amerika n'Ubufaransa bavuga bati ni ikosa rinini ko Uburusiya bwikuye muri aya masezerano Amerika n'Ubufaransa ntukavuga ibyo bavuze iki byateye nyine impungenge Guerre froide yarangiye ibi byari byo muri guerre froide urazi ko muri guerre froide Amerika itegetse imyaka 20 buri ntabwo bikiri ibyo kuyavamo birumvikana niko tse Amerika itegeka ibindi bihugu kuko ibyo ishaka byari ngombwa bereke ko bitakiri bya bindi igiteye ubwoba ubwo ni iki mu kuyavamo nta giteye ubwoba na kimwe ndavuga icyateye ubwoba Amerika nuko itacyumvirwa nuko guerre froide yashize kandi we ntibashaka ko guerre froide irangira kuko muri guerre froide ni peri puissance ubu rero barabona yuko ubu ngubu nta peri puissance ikiriho ubu tugiye kubaho muri super puissance eshatu ni Burusiya na Chine na Amerika ahubwo uvugutaho Afrika izifata gute muri ibyo ubu ni strategie Afrika igomba kumenya ko yifata muri tripolaire tuvuye muri monopolaire tugiye directement muri tripolaire ntabwo tugiye no muri bipolaire nka kera kuko ubu ngubu Chine irahari kera yari Amerika n'Uburusiya gusa ubu Chine irahari Afrika nayo igomba kumenya uko yifata muri ibyo ngibyo yakwifata gute wowe ko bibazo ahubwo sinumva twaba tugiye mu kindi kiganiro oya nta kundi Afrika igomba kumenya uko yifata ahangaha igomba guhitamo uburyo ibaho
n'uburyo ibana n'ibyo bihugu byose. Dr. reka dusohoke tuzareba wa mugani uko Afurika ikwiye kwifata muri Tripoli wenda mu kiganiro cy'ubutaha. Yego yakoze cyane. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare